Ministar je razočaran Valentinom koja pokuša od njega ukrasti Jankovo priznanje. Valentina želi reći istinu policiji, ali ministar manipulira njome. Valentini pod stresom opet postaje slabo pa je ministar vodi u ordinaciju. Martin se hvali po gostioni u vezi novog posla na pumpi dok Anđela savjetuje Lucu o ljubavnom životu. Zvone preko Milice saznaje da se Martin zaposlio kod Macana. Odlazi na pumpu i konfrontira Martina koji se želi dokazati ocu i Matiji te zove Soldu u vezi njegove ponude. Ivka i Vinko također saznaju da je Matija zaposlila Martina na pumpi te burno reagiraju na tu vijest. Jadranka sve više brine za Mirjanu i potaknuta prepirkom u kući te razgovorom s Josipom posjećuje Mirjanu i sprema joj se reći istinu o njenom ranjavanju.